kan digariam ke ijab buram. Kenapa kata orang dia how much the government has paid yang itu kami melawan keren Persya yang the voice of the people party. How much they have been paid? Banatik tigna they have been paid. Oh, UME barim jong kamulai. Ukren slow melung tadi. Dadon por ban puri di comment section deh. Hadi YouTube channel. Hana ban puri kita di comments. Boleh kita drop comments, kita talk comments. Baru kita kenal kesan pra. Atau baru kita talk comments. Ni itu lagi. Atau baru kita ada kekerteng hot. Mereka pulih komen semua kumbaniam. Masya kerendeng kinong yalam palang. Banguan ra ia kajing semua kenhun. Hakani kajingnya denti kalong kei kapat ia kejat menriu. Bantia haka kerteng jong kaniam ko kipat ba be jonga. Namar kata kau ina panang rangga. Nia padieng rangga. Balai utau emali berim emha. Yam bahaduk minta empat prinsipum yang kita siap yang syarah terfir tanggung. Balai pisim bidai komen statement of a talk ya pak talk himapi menlek yam hangni. Kibayeng Jong ulit syarah terfir thank you kidan kahak banyo ya justice banyo ya pisar tu balai yam dan tajungi pro kipat pa kiyam namala siu iki bakin yam namar wala kimon le minyam kilaban syaweng ikam Sherman lani deputy Sherman lani Batman Timur konon pendi kipat tang benbiang keprajung hi. Kamar kata lau nyenlong kipat kibasta. The voice of the people party kala hikai kipat minta